Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli cemaat. Birinçiden asmandı jerdi, jana anın ortasındağı bardık nerselerdi, oşonda ele jalp eldi jaratkan Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana paygambarыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул вакытка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган жакшы иштерибизди толугу менен кабыл кылган болсун. Жана пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган жана жашыруун кылган күнөөлөрдүн бардыгыны түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллах Тааланын улуктугу чексиз. Аллах Тааланын улуктугуну, Аллах Тааланын жалгыздыгыны, Аллах Тааланын берешендигини, Аллах Тааланын кечиримдүү зат экендигини толугу менен жүзмө-жүз, түзмө-түз сиз биздерге жеткирген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде мындай дейт. Ал хадисти Ибн Умар разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Бунял ислам аля хамсин", мына ушул сиз биз кармаган ислам, сиз биз кармаган моюнсунган дин, ислам дини 5 түркүктүн үстүнө курулган, 5 негизге курулган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инна дина индаллахил ислам", Алланын алдында эң туура дин ислам дини. Болду. Алла чечим чыгарды. Мына ушул эң туура болгон дин 5 негиздин үстүнө курулган. Биринчиси күбөлүк берүү, шахадат алла илаха иллаллах. Bir Allah'dan başka sığınууга татыктуу zat жок экендигине күбөлүк бериштик. Bilemiz, Xudaga şükür iman keltirgenmiz, kübölük bergenmiz, bir Allah'dan başka sığınууга tatıktуу zat yok. Ve anna Muhammeden Resulullah, ikincisi Muhammed Allah Taala'nın elçisi dep kübölük beriştik. Buga dagı Xudaga şükür kübölük berdik, iman keltirdik. Andan keyin ve iqamis salah, namazды turguzu. Xudaga şükür turguzduk dep ayta albayбыз, бирок turguzuунун аракетинде, мына ошонун мээнетинде bolup жатабыз, Алла өзү кабыл кылсын. Андан кийин ва ита иззака, зекет берүү, албетте бул байларга зекет берүү фарз. Ва саум Рамазан, Рамазан айында орозо кармоо. Bir ay kaldı, eseptелүү күндөр kaldı Ramazan ayına. Albatta hurmat tuğan, жалпы Müslüman, balagатка жеткен, дени башы таза, үй бүлөсүндө, үйүндө турган адам. Farz. Haccul bayt jana Baytullah, Allah Taala özü kurdurgan, yer betinde en birinci kurulgan üy acıga barıştık. Baytullah, Mekke'ye barıp, anı tavaf kılıp, aylanıp geliştik. Mına uşul 5'incisi. Bugün günü urmat tuğan, mına uşul acıga barışlık tuğrasında söz kılmakçıyız. Haccul bayt, Allah Taala'nın üyünü tavaf kılıp, demek bizdin tilmen aytkanda acılıkka baruu je umraga baruu tuurasında söz kılmakçıyız. Bu İslam'ın 5. farzı. Albatta Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: acılıkka barışlık har bir mu'min musulman üçün farz. Kaçan jolga küçü jete turgan bolsa, jana tamak aşına küçü jete turgan bolsa. Barıp kelgen geçelik akçası bolsun, oşonda ele jey turgan özünün tamak aşı bolsun. Muna uşul adamlarga farz. Ушунан биле узурма тутуган шариат бул байлыкка каршы эмес. Шариат бул акча топтооңузга, дүйнө топтошуңузга каршы эмес. Качан ошол акча топтошуңуз, мен зекетимди берейин, мен ажыга барайын, мен мечит салайын, мен
kedeylerge men kolumda joktorga jarıdan bereyin dep toptolungan akça bola turgan bolsa. Yok, el meni maktasın. Bardığın mağa başıysın, mağa köz karandı bolsun. Men ana bunu kağlagan yerime kağlaganda işleteyin. Kerekli toçkalarda özüme alıp koyayın dey turgan bolsa, anda aydan açık, bardığız bileriz, aramırma tutugan. Emi acılıktın soğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den özüden uğa turgan bolsak, albatta bizge paydalırak, iyi jetkilirak, oşonda da tasir bere turmat turgan. Bu turasında Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhu rivayet kılat. Kunna ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem bi Mina. Mekke'nin üstün gören Mina öreni dep koyat. Ajıga barganlar bilet, baralekler niyet kıla uzurmat turgan. Abdullah ibn Abbas aytat, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den birgelte oşal Mina öreninde elek. İz akbala taifatu minel Yaman. Yaman şahridan bir cemaat acılıkka kelip kalışıptır. Fakalu oşol kelgen Yamandan kelgen mu'min musulmanlar, Yamandan kelgen acılar alar Peygamberimizga özleri aytıp suraştı. Fudaka ummahat ve abai. Bizden ata enelerimiz sizge kurban bolsun. Akhbirna bi fadailil hac. Acılıktın fazileti, acılık kılığının artıkçılığı torasında bizge haber veriniz. Atayın biz yüy cayızdı taştap, uşunçalık akçavızdı getirip, cüdöp, çarçap, sasıp, koltuğun sayısıp, başka cağın sazıp, buna uşunçalık kıynalıp geldik. Bu ne paydası var? Biz kanday artıkçılıkka yetişeviz. Boldu öyle kıynalatkensin de başkalarga aytpayla koyaydı, je kançalık kıynalsan dağı bar dep aytaydı. Dep soragan üçünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz aytat, "Bala ayyu raculin kharaja min manzilihi hajjan aw mu'tamiran." Albatta, qaysiyle bir insan, semiz bolsun, ak bolsun, arık bolsun, bay bolsun, kedey bolsun. Kıskası, qaysiyle bir erkek, Müslüman, özünün üy jaydan acılıkты niyet kılıp, aw mu'tamiran, je umranı niyet kılıp. Albatta Kurban aytdı. Biz acılık ayı uşul, andan başka vakitte barışıkты umra dep koy. Huzurmat tuğan, acılık her bir bay Müslümanga farz. Alemi umra kılışlık bu sünnet. Kim umranı cevol bolsam acılıkты niyet kılıp üyden çıksa, Ramazan ayında albatta umra kılganlar öte köp bolat. Hazır siz bizde dağı niyet kılsak bola turmat tuğan, oşonu niyet kılıp çıga turgan bolsa, fa kullama rafa'a qadaman ve wada'a qadaman tanatharatiz zunubu min badanihi kema yetanatharul waraqu minash-shajar. Üyden çıkıp her bir kadamını kötürgündü. Jana koygondo, her birini kötürgön koygondo, küz mezgilinde daraktan jalbıraklar kanday tögülgön bolsa, oşo acılık kılış üçün çıkkan, umra kılış üçün çıkkan insandan dağı künösü dal mına uşunday tögülöt dedi. Acılık bilen umranın artıkçılığı mına uşun. Azı siz cumanın niyet kılıp maşallah barıp cuma okup keleyin dep geldiniz, her bir kadamınızga bir sovap yazıldı, bir künö keçirildi, bir daracanız kötörüldü. Kadamınız gale. Alem umrada kadamını kötörüp, anan taştaysın de, kötörgön modeli kalıp ketpeydi. Kötörüp taştaysın. Kötörgönünüzge jana taştaganыңызга dagı ne olatat? Күнөлөрү keçirilip, daraktan жалбырак кандай төгүлгөн болсо, мына ошондой төгүлүп атат. Төгүлөт. Фаиза варадал Мадина, албетте барган адам Мадинага барат. Madina şahrına barıp turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salam aytsa, perişteler al adamdan kolundan karmap, animenen körüşüp salamdaşat dedi. Faiza varada Zulhulayfa degen yer var. Al yerge bargandan keyin bardık kiyiminizni çechip, juunup turup, anan ihram dep koyat, appak kiyim. Oşonu orunuz. Oşa Zulhulayfa degen yerge barganda, vaqtasala al yerde juunasız, bu kiyim içinde appak kiyim kiyin için. Oşal juunganda tahharahullahu minaz zunub, Allah Teala bardık günahınızdan taptaza kılıp koyat deydi. Ve izâ labise savbayn, bayağı iki appak kiyim, anın eçkanda çöntögü yok, topçusu dele yok, sıdırması dele yok, etçede moda dele mesurma tutuğan, al kiyim degenin boldu, men kepin kiydim degen deyle söz.
Мына ошол эки кийимди кийгенде Аллах Таала бул адамдын бардык жакшылыктарын кайрадан жап-жаңы кылып коет дейт. Мыналчы бул эски кылган 2 жыл болду. Кеттеби бул кылган ибадатыга. Мыналчы бул былтыры кармаган бул орозону дейт го. Ошол 3 күнгө 3 жыл болду, 5 жыл болду, бир жолу 3 күнгө даватка чыккан. Чемпион. Мына ошол эскилердин бардыгын Аллах Таала жаңы кылып коет дейт. Эми ошону кийип 2 ракат намаз окугандан кийин бардык ажылар умра кылгандар не дейт? Лаббайк Аллахума лаббайк. Алла, биз сага даярбыз. Кандай ибадатты айткан болсоң, кандай өкүм берген болсоң, биз мына ошого даярбыз. Кайсы нерседен тыюу салган болсоң, болду, анан дагы тыйылууга даярбыз. Биз сөгүнбөйбүз, биз урушпайбыз, биз деген башка бирөөгө зыян бериш ары турсун, өзүбүздүн колубуздагы түктү дагы жулбайбыз. Харам кийгенден кийин бул деген өзүңө бардык нерсени арам кылды деген сөз. Болду, үстүңө чымын келип консо, ошону дагы сиз де учурабыз. Күшүң, нарагыраак туруң, өлтүрүп албайын. Болду, мына ушунчалык деңгээлде биз даярбыз деп айтат. Деп айткан учурда Аллах Таала жооп кылып туруп эмне дейт? Ажабахуллаху Раббу азза ва жалла биллаббайка ва саадайка асмау каламак ва анзур илайк. Мен дагы сага даярмын. Seni karap duram, senin sözlerinde oğup duram, emne dep dua kılsan, emne dep menden surasan, emne dep tilek kıla turgan bolsan, büt barlığını kabul kılam dep durat endi Allah Taala. Эми мына ошенди барып лаббайк Аллахына айтып барып туруп, эмне кылган? Меккеге кирген учурда аны таваф кылып, 7 жолу айланып, Сафа менен Марванын ортосуна жүгүргөн учурда Аллах Таала бардык жакшылыгын ушул инсандын үстүгө төгөт. Качан аны таапкына Арафатка чыккандан кийин, Арафатка чыгып, Арафаттын чатырдын ичинде отурганда ушундай отурасыз, чатырдын ичинде ушул отурушта кандай отурасыз? Ушундай отурасыз, ар бир адам ыйлап дуа кылып аткан болот. Өзгөчө асырдан кийин Шамга чейин. Карасаңыз жаныңыздагы ыйлап атат, бул да ыйлап алганы деле эмне кылып атат? Аллах Тааладан сурап кыбырап атат. Алла мен деле ушундай кылып койчу. Мына ушу сурап айткан болсо мага деле ошону берчи. Мен эмне деп сурашты деле билбейм. Бар деди келдим. Деп койду отурган аксакалдар болот. Ана не дешиле билбейм. Мына ушу шыбырап атат, мага деле ошондой кыла берчи. Айланайын, кубат айланып кетейин, садаган кетейин деген аксакалдар бар. Кыскасы доош мына ушундай чатырдын ичи ызычуу, мына ошондой болуп жаткан учурда Аллах Таала 7 кабат асмандагыларга мактанат. Не дейт? Malaikati ve sekanu semavati. Ey menin periştelerim, ey asmandın yaşaoçuları, ama tarone ala ibadi, menin pendelerime karavaysınlar mı? Atuni min kulli faccin amiq. Bular yer betinden ar tarafından çang basıp, ter dep, jüdöp, çaşları tozup, kıynalıp geldi. Oşoğa anfaqul amval, özünün malını işletip geldi. Biri barıp kelsen aylık berem degen yok. Biri barıp kelsen uşunca төлөп berem degen yok. Balkim özünün malını işletip geldi. Vatbağın abdan deneler uşunçalık çarışadı. Hakikatta öte çarışaysın hurmatı tuğan, özüngdü dağı karagın kelbeydi da. Acı başı ol bu cemaatın demez, özüngdü karagın kelbeydi. Oşonun köp jerde söz çıkıp kalat, acı başla bağıp taşap koyup ketip kalat eken özü depsi. Belası ketip kalat, jatat bir jerde ol. Kündün ıssıktığıdan başka bir ödemez, özüngdü karagın kelbeydi. Ya Allah kerek bolsan bağып al devde jatkın keledi da. Muna uşunday denelerin çarçap maga geldi. Allah Taala kasam etedi. Men özümdün ululuğuma kasam içip aytamın. Bulardan bardığının künölerini eneden canı törölgende kanday künöden tazala dal muna uşunday kılıp durup künöden tazaladım dep aytadi. Andan keyin аны Arafattan düşüp durup şeytanga taş atasız. Şeytanga taş atkan uçurda taş atıp bitkenden keyin çaçыңызды alasız, kırasız. Andan kelip durup Baytullah'ını ziyaret kılasız. Oşonu bitkenden keyin arıştagı perişteler jarı salat deydi. Ey adamlar, seler günahların bardığı keçirilgen abalda eneden жаңы törölgönдөy үйүңөргө кайткыla, amaldardı жаңыдан баштагыла deydiken da. Жаңы балагатка жеткенде намазды кантип окуйм деп баштайсыз го. Жаңы балагатка жетип орозо кармаганда кандай кыялдануу менен кармайсыз. Ибадатты силер кайрадан мына ошентип баштагыла деп периштелер жарыш алат дейт.
Bunun faziletini, artıkçılığını Peygamberimiz Yaman eline uşunda aytip berdi. Albatta akırı kıyamatga çeyin ümmetke bul sabak. Her bir özge farz. Bul Peygamberimizin aytkan artıkçılığı. Yani özüzdün tilmenen aytkanda hormatly tugan ata bababız aytıp kelgen. Ne deydi? Min uqqanыңdan bir körgönüň jakşyrak depdi. Muna uşul jerge kaysıl jer toora kelet? Mekke menen Madina toora kelet, hormatly tugan. Min uqqanyň menen barıp bir körgönüň jakşyrak. Oşol körgönüňe sen bul dünýede nesi menen jakşyrak? Al körgönüňe bul dünýede dagы ökünbeysiň, ahiretde dagы ökünbeysiň. Bul dünýede de symykdanasyň. Biz aşyga baryp kelgenmiz. Biz 2015-nji barganda, 2013-nji ýyly barganda siz kaçan bargansyz depçi. Kaysıl jerde bolsa any symyktanyw menen aytalasy. Ahir kıyamatda dagы tollygy menen oşoga siz kubana alasız. Bugün günü aytışыңız mümkün, özgöçe jaz geldi, dem alıga çygyş gerek, es alıp geliş gerek, Paris jakşy, London jakşy, goýa özüňizden ısyk göl jakşy depçi. Tuğra körüp gelip köreleksiz körgüňiz kelip ata turmatugan barıp kelsen de tur. Bul barıp kelgeniňiz jakşy boluşy mümkün, uçur çakta gana. Nafsingizge gana hormat tutugan. Çünki nafsingizge gana. Muny menen hiç kimge maktan albaysiz, jaşyras. Ya aytpay. Ya skoýgaňda aram bilgem de palançyn yer çyk ketdi, aytpay. Saňa sen aytasyň desin. Bul jaşyra turgan, bul barıp kelip bardygy bütkenden keyin oturup alıp öküne turgan nerse da. Bilen Paris'e barbadan London'a barsam bolmak eken, ha? To yatar uşul jaka dese arzan dese men internet karap ele ketip kalypmyn. Kança dostlar öz ökünüp atat, he? To'ra barıp kelseň jakşyrakdyr hazır. Uşul jer bul jer degendir, jakşyrakdyr. Bul senin bul dünýädägi öküne turgan, ahiretde dagы ökünesiň hormatly tugan. Emi bul dünýäde dagы kaysy jerde bolsa symykdan ajaka ötüňiz dey turgan, he? Ya ajaka bul ajaga barıp kelgen dey turgan, kaysy bolsa kaçan bardyň ele? Biz mana ançançy barganbız. Sen kaysy samolyotda bardyň ele? Anan kaçan qaytdyň ele? Barıp taşty öpdüň bile? Je karmadyň bile? Dep kaysy jerde otursaňyz symyktana turgan jer mına uşul Mekke menen Madina hormatly tugan. Min uqqandan bir körgön jakşyrak degen jer mına uşul. Oşonduktan Peygamberimiz Ali raziyallahu anh aytat, Ali Peygamberimizin küýe balasy degele bir tugan agasynyň balasy ini jakyn tugan oşol aytat, men Peygamberimiz menen birgelikde uşul Baytullahny aylanyp jatyp Peygamberimizden suradym. Albatta jaş ele bilebиz Ali raziyallahu anh. Jaş ele oşondan surady. Ata enem sizge kurban bolsun, bu ne degen üy? Hazır bu halimiz kançagı düşünmeyip deseler taşka sıynasyňar degenler var. Oşol jaka barada ona Sulayman togo barbaysyňby degeni var. Dege başka nerse de var. Özüňizde bar eken go deyipdir, evreyler surapdyr degenler var. Çünkü oşonda ele Peygamberimizden Ali raziyallahu anh surady. Allah'ın etisi ata-enem sizge kurban bolsun. Bu üýdü nege tegeren atasy? Bu ne degen üy? Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ya Ali, Assasallahu subhanahu wa ta'ala hazal bayt fi darid dunya kaffaratan lizunubi ummati." Ali bu üýdü Allah Taala özü fundamentini kurup, Allah Taala özü kurgan menin ümmetimdin günelerini keçiriş üçin kurgan dedi da. Oşondan Peygamberimiz peygamber bolup kelgen üçünde evreyler, din düşmanları peygamber bilen talaşıp tartışıp sözden söz çıkkandan keyin aytdı. Bizdin kıbla en birinci kurulgan dedi. Mescid-i Aksa, Yerusalim'deki var o. Oşol birinci kurulgan degende Allah Taala uşul ayatı düşürgen. Jok, jer beti jaralgandan keyin en birinci Allah Taala Mekkeni kurgan. Andan keyin 40 yıldan keyin Allah Taala neni Mescid-i Aksa'nı kurgan dedi. Evreyler unçukpay kaldı. Unçukpay kalan turup aytdı. Onda bolsa birinci bizdin kıbla bolgan, birinci uşul jaka karap namaz okugan dedi. Yaş ballar bolup oturup alıp men atamandan da күчтүү. Mende 2 maşinam bar. O men tagamdykda munday çoň depçi. Evreyler dagы dinden alsadan kudu mele muna uşundaydı da. Onda bolsa bizdin kıbla birinci bolgan. Dedi Allah Subhanahu Taala anı da aytyp berdi. Jok, İbrahim aleyhisselam kelgen. Andan keyin kança yıldan keyin Yakup peygamber kelip anan uşul jak kıbla bolgan. En birinci kıbla Mekke bolgan. İşenmeseňer barıp karagla İbrahim aleyhisselamdan izi uşul kunga çeyin turat dedi da. İbrahim aleyhisselamdan butunun izi turat. Tawaf bitkenden keyin oşon arkasıga barıp namaz okuýsun. Muna oşol.
Дегенден кейін айтып қалды пайғамбарымызға, сіз Ибрахим дініндеміз дейсіз. Ибрахим алейхиссалам бардығы ислам діні, çoğu екен. Еврейлер дағын айтып қалды. Сөзден сөз шыққаннан кейін не деп қалды? Сіз болса пайғамбарымызды Ибрахим алейхиссалам дініндеміз дейсіз. Ибрахим алейхиссалам заманасында төнің етini жеген емес. Сіз жеп өтасыз ғанан деді да. Қаяқтан білдіңдер? Тауратта жазылған. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, жоқ, Тауратта жазылған емес. Яқуб алейхиссалам бір іштен бүтішіген назыр қылуды маға түйе жегенге болбайды деп қойған. Ибрахим алейхиссалам заманында не болған? Адаллы болған түйенің етін жешік. Азыр деле адал. Ишемесеңе Тауратыңа алып келеді. Азыр болып тұр, алып келеміз деп шонан нары кетіп қалған, келген емес. Қысқасы урматы тұрған Али разияллаху анху пайғамбарымыз не деп атады? Менің үмметімдің күнәләрін кешіріш үшін Алла Тағала ушул үйді құрған. Анан Али разияллаху анху жүріп, үйдің Кабаның четінде таш бар. Білеміз, қара таш деп қоямыз, Хажар асвад. Али разияллаху анху сұрады: Алланың елшісі, бұл таш емне таш? Емне болған таш деді де, пайғамбар саллаллаху алейхи айтты: бұл ташты Алла Тағала дүйні асмандан түшірген. Бұл түшкенде күндің нұрыдай нұрлы аппақ таш еді. Динсіз мушрик, Алла Тағалаға ширк қошқандар келіп ошон нұрыдан алып қалайын деп қайра қолын сүріте берген себептен, мұның нұры дағы өзгеріп кеткен, аты дағы өзгеріп Хажарул асвад болып қалған деді. Еме қараңыз, я Алла, Умар ибн Абдул-Азиз, жоқ, ибн Аби Саид Худри разияллаху анху айтады, Умар разияллаху анху бірінші халифа болған, дайындалған учурда, дайындалған жылы ажылыққа барды, таваф қылып жатып, Умар разияллаху анху қандай еркек болған, ошол не деді? Ташқа қарап тұрып айтады: Иннака хажарун ла тазуру ва ла танфа. Сен деген ташсың. Сенде пайда дағы жоқ, сенде зиян дағы жоқ деді. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сені өппегенде, өпкенін көрбегенімде, мен еш қачан сені өппейтінім деді. Десе Али разияллаху анху айтады: момындардың падишасы, ментіп айтпаңыз дейді. Ментіп айтпаңыз, бұл таш Алланың өкімі менен, Алланың рұқсаты менен пайда дағы береді, зиян дағы береді. Егер менің сөзіме ишенбесеңіз, сіз Құран-ы Кәрімдағы Араф сүресінің 172 аятын оқыңыз дейді. Араф сүресінің 172 аятында Аллах Тағала айтады: «Ва из ахаза раббука мин бани адам мин зухурихим зурриятахум ва ашхадахум ала анфусихим аласту би раббикум қалу бәлә». Аллах Тағала адам атауызды жаратып, аның беліндегі барлық ұрпақтарды ақыры қияматқа шейін келе тұрған Исаны жаратып, өздеріне біздің рухымызға Аллах Тағала айтқан: мен сенің Раббыңар емесмін бе? Мен сендердің Раббыңар емесмін дегенде, біздің рухымыз жауап берген: албетте сіз біздің Раббысың, сен біздің Раббысың деп біздің рухымыз уәде берген, урматтуу туған. Рухымыз сөз беріп қойған. Мына ошаны Алла Тағала бараққа жазып тұрып, Хажарул асвадқа тапшырып қойған. Қара ташқа тапшырған, анан жерге түсін. Сен ошол күбө берген, уада берген, сөз берген, лавзы кеткен адамдарға күбө бол деп жерді метеге түсіріп қойған. Ушул қара таш қиямат күні бардығына күбө береді. Ким сөзін атқарды, ким атқарған жоқ. Қиямат күні не қылады? Күбө береді. Ошонтан күбө берген адамдарға, толығымен сөз берген адамдарға, сен біздің Раббысың деп Алла Тағаланың өкімін атқарған адамдарға бұл не қылады? Жақсы шафаат қылады. Бұл мешітке барған, бұл жұман оқыған, Алланың өкімін толық атқарған. Бұл болса уада берді, бірақ іш жүзін атқарған жоқ деп күбө береді, зиян береді. Мына ошонтан мен айтып келем, біздің бардығыз лауыз кетіп қалған. Сен біздің Раббысың, не десең айтқаныңызды қылауыз депші. Еми бүгін күні өзінчеле қанчалаған еркектер бар. Не дейді? Мен топ өткөрейін дедім де, топ берейін дедім де. Мен деген улақ берейін дедім де. Мен деген мындай той қылайын дедім де. Неге? Өткенде чайда отырғанда лавыз кетіп қалды. Улақ берем деп қойдым да, соны сөзсіз беріш керек. Уяттай депші. Biz Allah'ın adına ruhunuz vada bergen hürmetli tuğan. Maqul ulağınızı beriniz, toyunuzu ötkörünüz, siz degen vadada turgan adamsız da. Jönöke insanga vadanızda turup atkan bolsoňuz, anda emne üçün bütkül alamdan Rabbusu bolgan Allah'a vada berip, oşol vadanızda turbaysız.
Аны дагы бир карап коюңуз, урматтуу тууган. Ошондон өткөндө айттым окшойт, дагы айтам, убакыт келе жатат, Рамазан айы, азыртан даярданыңыз, ден соолугуңузду караңыз. Макул. Рамазан айы келгенден анан бөйрөгүң ооруп, анан сахарный диабет болуп чыга калба. Сахардан бизге болбойт да, туура адамда орозаны кыйналыш керек, деп элечи. Ороза кыйналбайт. Сиз кыйналасыз, урматтуу тууган. Азыртан ден соолугуңузду караң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, достору, сахабалар, биз дарыланалы дегенде пайгамбарыбыз айткан, албетте Алла Таала карылык менен өлүмдөн башкасын бардыгына шифа койгон деди. Чүнкү карылык менен өлүмдөн башкасын бардыгына шифа койгон, силер дарылангыла деди. Карыбай калан, баланы башка нерсе эмнеди кылсаңыз баары карыйсыз. Өлбөй калып кетейин. Жок, баары өлөсүз, урматтуу тууган. Сиз өлбөй калыштан, карыбай калыштын аракетин кылбаң дагы, ден соолугуңузду таза, оорубай калыштын аракетин кылыңыз. Ошону карап, азыртан даярданыңыз, азыртан докторго, врачка көрүнүп, дарыланыңыз, орозону кармаган аракетин кылыңыз. Мейли башка жака кетпейли, урматтуу тууган. Эң негизгиси ажылык. Мына ошон нерсени дагы ким ажылыкка бараткан болсо, кимдин тууганы бараткан болсо, алардан не үмүт кылабыз, урматтуу тууган? Алардан дуа үмүт кылабыз. Неге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын аламын десеңиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Дуа кылат. Аллахумма гфир лил хадж ва лиман истагфара лахул хадж. Пайгамбар дуа кылды. Аллахум, ажылык кылуучунун ажысынын, ажыладын күнөөлөрүн кечиргин. Жана ажылар кимге дуа кылган болсо, кечирим сураган болсо, анын дагы күнөөсүн кечиргин деген да. Ошондон ажыга кетип бараткандарды сен аман барып кел. Келетканда мага мындай ала кел деп заказ бербей, ага азыртан дуа кылып, жөнөп аткан болсо, атыңызды жаздырып коюңуз. Мен атым жазуу бар, барып туруп мага эмне кыл, дуа кылып кой. Менин күнөөлөрүмдү Алла кечирсин. Алла Субхана Таала эмне кылын, пайгамбарга мен атынан салам айт. Бүтүндөй ошолорду айтыңыз, бара тургандар азыртан мына ошол нерсеге даярданып, аракетин кылсын. Эми урматтуу тууган, албетте баягы Аллах Таала айткан, кимдин унаага жана барып келишине, тамак ашына күчү жеткен болсо дейт. Чүнтү тамак ашына. Ошондуктан не кылыңыз? Сиздин тамак ашыңыз барып келгенден кийин той беришиңиз фарз эмес. Сүннөт дагы эмес, важип дагы эмес. Чоң той бериш. Азыр канча адам менен отуруп сүйлөсөң канча кетет дейт жол киреге. 3000, 2500 мындай кетет десең, келгенден кийингиси. Келгенден кийин андан дагы көп кетет экен да. Көпчүлүгү ошондон эле барбай атат. Ачык эле сөз. Көпчүлүгү барып келгенден кийинки расход көп кетет экен депчи. Аны өз учурунда биз дагы көрдүк. Мадинада туруп урушканда, буканап келип сое бер. Нанды айтып койсоң, мен барганда сүйлөшөм менен. Телефонда апарып берсең сүйлөшүп коеюн депчи. Азыртан нанга заказ бер. Неге? Жетпей калат, бардык ажылар барып заказ берсе, бизге нан калбай калат. Ошондуктан урматтуу тууган, азыртан баруучулар, баргандарга дагы эскертүү туугандарыңызга айтыңыз, урматтуу тууган, келгенден кийин макул ал жактан алып келе турган замзам курма. Үйгө албетте келет, ажыдан келип тур. Замзамыңызды бериңиз, курбаңызды бериңиз. Чүнкү болду, калган жагын карабай эле койсун ал дагы. Ага сиз анан намыс дагы кылбай да коюңуз. Бул жакта бар да сое берсин. Сизде бар, канча адамда жок. Макул сизде бар болгон менен шариятта жок. Шариятта жок, урматтуу тууган. Аныңыз ысраф текке кетет. Ошондон сиз ибадатты кылып туруп, толугу менен Алланын ыраазы кылуунун аракетин кылыңыз, элди ыраазы кыла албайсыз. Макул, элди ыраазы кыла албайсыз, урматтуу тууган. Эл мына ушундай нерсе. Эми кебир таквалар чыгышы мүмкүн, биз жөө барып келебиз депчи. Абулей Самарканди рахматуллах алейхи айтат, качанда жол жакын болсо, анда жөө барганың жакшыраак. Жол алыс бола турган болсо, Алла кандай унааны берди, ошол унааны мингениң жакшыраак. Чүнкү азыркы Кудайга шүгүр, самолет бар, самолет менен учууң авлия болосуз. Чүнкү 5,5 сааттан кийин мен Мадинадамын деп чала бересиз да Кыргызстанга. Ана авлия. Чүнкү неге урматтуу тууган, себеби качанда жол алыс болуп жөө жүрө турган болсо, адам баласы өтө чарчайт. Адам баласы чарчагандан кийин, нафсига ооркенден кийин кулук мүнөзү дагы бузулат. Кулук мүнөз бузулгандан кийин ичидеги бар нажастын бардыгын чыгарып чыгат, богун чыгарып чыгат.
Ya бассаң өзің баса берсең маған қарабай, көтер мананыңды. Жоқ сен, мана патқат қыла бербе көп. Білем мен дағы. Қачан шығат бұл сөз ұрматтыған, инсан денесі чарчағанда. Чарчағанда не қылады? Жаман сөздері шығат ұрматты туған. Мұна ошондуктан Аллах хасанатала толық, шариаттағы толығы менен ұрықсат береді. Қайсыл уна бар? Самолет бұл, самолет менен еле. Жоқ, бір кезде самолет жоғыда автобус менен өте сонын ұрматты туған. Тура, бір кезде ата-бабаларыбыз ат эшеги менен барған. Жö жалаңаш батыр боло бербе. Чүнктү азыр барганың менен ал жакта законы мына ушундай, жö барганда киргизбейт да. Киргизбегенден кийин динден чыгып кеткенге туура келет да. Араң ушундай кылса, динди түшүнүп турушулар киргизбесе баронда деген келип кетет да. Неге чарчадың, bir ay кыйналдың, нафсыңа оор келди урматтуу туган. Мына ошондон машалла байлыгыңыз жокпу, эч нерсе эмес. Міне ал-жумаату хаджул масакин. Пайгамбар айтты, жума кедейлердин ажысы деди урматтуу туган. Ушуга да жөө барып келейин деп келе бериңиз. Мана мен жөө барайын деп турду, аяктан басып келиңиз, жүдөп чарчап, ушул эле жеткирип коет өзүчү. Ошол жактан күндүн ысыгында келгениңиз өзү жеткирет ошол. Жашооңа наразы болуп кетесиң го, качан мен машина алам депчи. Ала кетпейби ушунча кетет экен деп сүйлөп жүргөнсүң го. Таанышың келе жатканда өтүп кетти, кой муну соогун албай эле коеюн, өзү барсын деди. Ошого сүйлөнүп жатып өлүп кетесиң да. Керек болсо телефон дагы чала берсиң, ушунча көрдүң, ала кетсең өлөсүңбү деп. Эпте батышат электе дейсиң. Неге урматтаган? Инсан ушунчалык алсыз. Инсан ушунчалык күнөөкөр. Инсан ушунчалык өтө муктаж инсан. Мына ошондуктан акчаңыз бар боло турган болсо, жок болсо аракет кылыңыз урматтаган. Мен дагы айтам, этаж үй салыш фарз эмес. 470 алыш бул дагы фарз эмес. Баланчы кыйналып атат экен, 470 ала албай акча берип коесуздарбы деп. Бул фарз эмес урматтаган. Үй аңгыратып үй салыш бир точкасы фарз эмес. Макул, епте үй алып алайынанамды. Ошол эле учурда Аллах Таала ар кимге ар кандай. Кээ бирөөнүн атасы кедей, бирок баласы бай. Түшүндүңбү? Атасына айтса барбай айтат. Барбайм депчи. Сага байлык берилдиби? Сен барышлыгың фарз урматтуу туган. Атамдан мурда барсам кандай болот? Сонун болот, барып келсең. Анан атасынан мурда кетип калыптыр дейт. Атаңдан мурда деп 470 алып минип алдың го. Атаңдан мурда эле сенсорный телефондорду көтөрүп алдың го. Ата сен буга түшүнбөйсүң депчи. Анан эми келип динге келгенде эле анан ошондой болуп калат, Динге келгенде эле анан атаңдан мурда барсаң болбойт экен. Атаңдан мурда машина минсең болбойт. Атаңдан алдынан бассаганга болбойт. Атаңдан мурда башка жумшак тамактарды жесең болбойт. Ажыга барып келсең болот, атаңдан мурда намаз окусаң боло берет урматтуу турган. Мына ошондон не кылайлы? Туура түшүнөйлү дагы, башкаларга туура түшүндүрүп, макул, байлыгың бар, ата-энеңди жөнөткөн атасыңбы? Мүмкүн болсо, ата-энең каар болгон болсо, өзүң кошо бар. Кор болуп кетет. Кор болуп кетет. Ата-энеңди андай кыйнама. Макулбу? Сен ажы башка колго $100 берип, мындан карап кояса дедиңиз, майли деди, жаныңызда эле келиң, байга аксакал деп эле жетелеп кирип кетти, амин Аллах акбар. Болду, самолетке карасаң эле атаңызды жетелеп кетет. Ажы башка $100 берип койдум. Баргандан кийин ажы башчы өзүн да карабайт, чынын айтканда. Башка бирөөнүн өзүн да карабайт да. Ал жер 60 боптур, 50 боптур, 45 градус ысык. Үстүңө баягыны жабын алгансың. Эми ажы башың семизирээк болгон болсо, мына эки жагы бире-бириге тие бергенден кийин баскысы келбей калат. Бул ушунчалык оор нерсе урматтаган. Ошондон албетте, ажы башы өтө машакат. Ага дагы туура түшүнүш керек. Бир эле учурда 50 балалы болуп каласың да. Ажыга барган сенин балаң катары болуп калат. 49 макул, 49 балалуу. Кээ бир балдарың өзүңдөн чоң. Аксакал да алады караш. Мындай жашыраак болсо айтып коесуң, сен барып келе бергин, мен майда күтүп турайын депчи, макул. Аксакалга не дейсиң?
Muna uşunçalık or, uşunçalık kıyın, oşontan ata-enеңizди jönötsöңüz kartayıp kalgan bolsa, özüңüz koşup barыңız, özüңüz tolluk kızmatyny kılıp, tolluk kötörө turgan jerde kötörüp, juwa turgan jerde juup, tazalay turgan jerde tazalap, oşol jerde barıp ataڭыздын duaсын alıp kelseňiz, kanday baktılуу insansız urmatly tugan. Muna oşontan har bir öz dinge keleyli, wagt bolup kaldı. Wa ahiri da'wana elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Rabbi, aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardam bergin. Bütkül mu'minlarda din menetine kabul kılgın. Har bir mu'min Müslümandy oşo Mekke, Madinaga barıp ziyarat kılıp kelişti nasip kılgın ya Allah'ım. Albatta ya Allah, baylıkты berүүчү de özüңsüň, dünýäni berүүчү de özüňsüň. Ya Allah'ım, har bir özge oşol adal nersege jumşay turgan baylyk bergin ya Allah'ım. Jana zeketke, oşonda ele meçit kurganga jumşay turgan baylyk bergin ya Allah'ım. Күнөөгө jumşay turgan ya Allah'ım, dinden çıkıp ketүүгө jumşay turgan baylıktardy hiç kaçan bizge beribegin ya Allah'ım. Surasaң berem деген obadaң бар. Özüň bergin, suraşty bilbej жаткан bolsak Allah'ın tarbiya kılgın. Allah.